Ovo je slovo O. O kao ognjen. Ajde, uzmi tvoj flomaster i probaj ovo slovo da napišeš. Bravo. Ajde, ovo slovo N kao Nina. Ajde, slovo A kao Aleksa. I slovo M kao Milica. Bravo. M. Evo vidi kako se napisao. N, A, N, A. A može i sunce, Mico? Ajde jedno sunce da sija za cvet.